Akoba Shunko about too much GH. Ye feed your can say so. Muni abamusum for na ama owusia eni dane dano am G just say na ye training issues are abeto dra ewo ye my gane muno eno ena mede bremu. Nebusia for me fasa akonya we so e de adam ase pa for yem commenter modeba ebi wo ha na ye abasubode ye som keke ye som egitum say ye dam ase say mo boy abaso say ye ada na ebi su wo ha ye kaseche mu de twi enim de ye mfom so ewo ye dwuma yi mu no mo ka de kire ni so eno so ye dam ase pa say ye kop boni mu so a mo kire ye na ne nia no so ya je atum sa na ye bebo ye ho modin aye ho adwuma na de sefata no ye de asom na da ne da no weni dwe no esipi na busuafo mi wo ewura ensema ne sa na training issue in a day training on all the social media handle former HIV ambassador Joyce Jijo mensa nsem foforo kra abeto jam na busuafo over the weekend no ne ho nsem de na aye bebre wo Ghana ha te se wo bia kebia te se bi twe no ebi sre no ebi di te se ne nsem de beto jam no kampo ne bi fa so de gina so edi echi nanim se ono akasa mo ombo obrapa bia no hu ye hu enu te se de di na ye mfendi nti nsem na ba ne de na ye pi dwenkyira e ba na ye pi fa nsem no ehun na te se ade kra de wo de fofo eso wa asem no echi no abeto dwa te de Ghana ha se no abrunkofo adwen ene wo mti ase so we de amaye kra bo rapofo wo mu proverb a wo mu tai kan se from frying pan to fire no mu no ama Ghana fo bi de aka de ataito de amano na ni nia gina se ebi wo ha wo bi efa ensohwe mu ko ha obi ma wo hwe nim se ni ha no te se eto betwa no enya ho emwa na te se bibie tumi ate akoda na se obi behwe nim se ni ha wa eba wo na brabo na se wo ha obi wo fem no echire nsem ba be ye de chire ye de ekoso dada no tumi se nyi obi apɛ no obi ampɛ ne sa na abawe di a wo de abetu dwa wo ne nsem echi otumi se chire kane ne de no krampo no de dig pan se abrofo bev no ye de eka wo se from frying pan to fire no na abawe nsem foforo de abetu dwa se si ade wafa yefun na yefun a wafa no wafa edi ama abrante na wode ne phone betu dwa Mr. Steven Ampofo ne Germany baby daddy no wono emu na ebiem so no wasan enyinsan 1 month edi amano na ebusuafo me kai mo se enche bia na abaywa we March busum ni wode betu dwa se wa wo ba te se wode flaunt all over social media se ne baba ne kwampo no our Germany citizenship into you see ade de akwentum de waka ho kra bo ginani anitu obi organ ha bia wo pe the former position as HIV ambassador no so enkofa na te so no so ntinye skani bi no endi na wakasa ensem we ewie no tumu se na wo ye ho abo ase enche bia ne bana wa won fofo ne new baby daughter no enko betu ne din na te se we di amamre so aye de amamre ebisa se onye ewo sa situation no emu na ebusuafo enu na the weekend way or dey ho video betu just say abrante na wona ne fa yefu one ne wo yi atese matena se a planning akla no ma wo no 3-month-old baby no ni din to and confirm me invite brochure pictures be wo mo be church amanfo ache se onyankopon ehiro mo onyankopon ayomadom waso mo asundwe mu ehu amasem edin to de ni jeda eno no abrante ne timi ne tena se e planning sa de ni nya no ewie echire no no onu emu wamba o de wa mampo a makwan na jamin phone nchechemu bia me fa ni say edwumenti me koye bibi wa say no so a wa ma na konya no entimi ama no anrechi no on phone na wo pache say ni phone so anko be get hold of him no so no na eno no akọ offer whatsapp blocking the prayer te say one pack on pekra so me na konya mpo ama na etimi no akasa na no eno de betu da no kire mu plane say abrante de disappointed pa big time how they na fam enim gwase ne ferry a wama na ferry ewo ahoho a omoto nsa from enim ni de chine bibia anti no nkwampo no wa qualify no ho say abrante no a breaking heart na no nti na nam so ma de abrante no e picture e post you anche na ye abrante no yira waware no ne te e Germany no onu nso ni niaba eba pontin be church mu say abrante no oyeware for the that so ne rete na ne na ko hu echire
say ye abrante no one Raba Joyce Jijono ehyeho na ebiem na abrante no nim se wawarin to ne Joyce no etna se e ma ne ti asese wo mo relationship no be keep no secret wo mo ba no ma wo no so be kana no atum wo ho a e mo obi a ententi wo de ba ponte no na ehun be hia se ne yire na one ne tifie no enchechemu be ba e wo na fa nto enchechemu na ne yire no so sit na ye se ene saa de a o de ma je atum se wa fo me wo ye me kunu mentimi nto ho ntwene saa endie de me ma wa pene atese atra me chense me kunu ne se ube yi abayo ne number no efi phone so na so be block na uni ne enkasa biem na ebiem so no nkwahwehwe na chira akwan kwahwe ne no na ye the reason why ya aklan naming ceremony no wait me ankopie mu ewo hobi na ebiem so no Joyce no ankasa mu no kwanpo no police for Germany no ko report no de ama na say abrant any phone no de beto aponte kwapo no ni hu kwan Germany mbra no ma kwan say obetimi de obi phone abeto abonten sound kakunu phone ya wo de to abonten kakunu ankasa mu kwa no wo nim ho hwe na ebiem so no ensi wa Mama Ingega ono so YouTuber ono so the best abonte say papa no ni suba wo mu anu no efi da Joyce Jijo men say edi nsem ne beto abonte no de bia da ajiwan adi ni phone na ringa mana nkofa wo ba bi obefre ni bia abrante ni suba anu no de bia da wono oba foforo wo te say anye say Joyce to no first person no have ya fa woni na awo woni mbayu ate say e wo Germany ho ni ekura hodo so awo wa womunia ono mu wie na tu edintu a na eno no wagane edi ejamunti abrante no de ni phone ni kire no aboa pama amai ma so a wo ma fa ni nsem ni aso no aba abonte na eno na sesi aden Joyce ehun say nsem no bebi ekika ko na enya ji nsem bia because no nim say papa no broken heart pen no de ama no ne ko pen no ko fa biem na enim gwase bi no de man wo outdoor na sat so wait we am bepiem wo no na they say they won akasa hu atena say ye test say wasafa yefu biem 1 month yefu na wafa no say ya branch kro ya Mr. Stephen Ampofo warifo yi a wa blocking na ebiem ade no enti no wasaba bonte abetro message we ato the Facebook page na buta for yanko message mo na menkin kan message na Joyce Jijo edi abeto the Facebook page on no mamu or say the problem is that I am even 1 month pregnant for Mr. Stephen Ampofo again. God, please help me out. When I am out of this mess, I will not repeat it again. What did you say? And some day, nim say we broke heart and can broke heart and one and call them manu. Now to the day, as I be PM so for your full 1 month to be my canon on a quiet and simply. Ye 3 months penny e di to no so ayamba na sa hu se uta afa ye fufufro e dem abranto kroya e den ya obi a beto ni bia enye na ni je ntu utum se abayo na ni aha pa se na echifo ye kase mu no ye wo bebo bi se asotoro mienu emani ha no utum se se ade de ni ha no pa ma ohwe ha kra ohun bebi a wo hwe ama emwa efi eho e di aba e di amano na no bia machi no otachro won message na se yakopon mwa no na esi abebi aduru je se yakopon timi etene sa e de je no oboa no nko ade a obehwe ye pa se sa o house no no ho entimi nkotom biem no ho nchire ni se biem nyinse na wasa nyinse bebe yakopon mwa no ntimi fit an nyinse ni mu anase won wo kra sa fa no ho fa ne ba na esi wie sa de ma na enne se obuo ene sutie no be ya Yakopon asem kro be ye e de Yakopon asem se na be ya ontimi ento sa social way mu ebiem eno na esi ada beto apawaso ate sa beto dwa Ghana for ebi china sina ate sa yen sempi na ebutafo me pesa me kasa ne be wa enti ma yenko comment mu straight up we e dia wode aba official or say you this woman, I'm so sorry for you are dead. Just 3 months after giving birth, you are pregnant again. What kind of menstrual cycle do you have? Obisa semo say, na abawa Joyce Jijo. 3 months ni pe o, e na wo bad to ho. Akwani din to kwa po hu sema abai. Embe nko nwie ye. Nu asa fa ye fun 1 month. Entina no wo pate say within 2 months no. Only abrante ne dan onyi mi out say wo ye no within 2 months asetim na akoda bie mama nyi se fufa beche na wo so de ohun ye wo de ebiem so no wo menstrual cycle no crampo no et say nye oba de ka wo kra ebre kakra bemu
ansana se wobetimi menstruate bi ma na se wobetimi I'll go normal flow no period ni biem na wetimi afa yefun biem wetimi abam afa yefun biem na wo there within 3 months wetimi afa yefun ma yefun na di 1 month there e na wo there no eye hu pa we so efi eye benade de odaba ono de wasere a esere emoji nkwa e na wodi egu wotimi sa asem no de eye no tre wasere su we so efi eye Edgar there wodi about say are you serious at all? A man that you are not married to, and I am sure you know that he is married, you have a child with, and you don't even care about spacing. Are you okay? I thought you were wiser. Honestly, bisa asem kese pa o say ana joy di joy. Oh yeah, okay. Bibia da so wano utima wana. Na wo bia oni abrante te a onum sa abrante a ono ne to onware ye. Enye wukun no. Wetimi na wo ebe to so baako. Na wetimi anchichem anya space mpo de se wakono de na eye o te se ho na ye o de anase abrante mpo na o pese ono ne betena cha. De wetimi antusu se obe space me de a se ono ne wo bakra betimi ma netu na mama na be ware na nka chire foforo bebe ma no abem na wo de straight up ono wo baku wie ya anche se emlitia we bi asa fa yefun bi asem we de ama obisa pa se bibia ye okay edi ma wo joy ti jo mensa anam amemfa eye agisu etia wode aba na memfa ensi on magisu se joy jo afi de waje weni so ono no de ode ba just simple waka otwum pepepe say waje ni so de akoduri de the opena and oninsa aka ebusuafo bebi abayiwayi ensem akodri die mpa and amodwen ede efa ho mohwa die mpa no betimi aye ede age ne ho efi en social wo film sisa brant on na wo amutu di nkretimi ablock we dwane ejaw awam teso am be show in face masa fa ye fufufo ede ama no no nkwala mienu na no nkwala mienu no ehi fa pa and wode omo efa ebusuafo fa wo comment no ebra e wotu ba GH ye comment section na ebiem so no kan hu ni se video we betimi a share dia mo bibia na wa follow yen e wo ye IG page @tumagh_. Midin de na aba ousa that's na ye be sign e shebe makram Oniadafo ahaye GH too much and I okay Malupi and a case also for Malupi me baby I mean baby too much GH one I'm subscribe come home young Koreans and power but as my crowd